ni noneta kaire tukega riu araiga atiri kaka riu arenda gatware uthoni yes no uria mwana ka ndi muwiri uthoni no ukorwo wi mwega kihiko gikorwo gitari kiega uthoni ni sojo ucio aretia ri andu acio arera makamutwara ucio ni igana kwa igana yes kihiko ri he muiretu uyu ri aretwa gathoni yes gathoni ri ni ndamucakaira ni ndamucakaira tondu riu mwanake uyu ri aikorwo tukitie guka weri ngaraugite ndio nakendete gitio miori erega kwaria sigwa gatiriri no tondu nekireire muno ri na no igwa riu ni uthoni arathi na no igwa ria araubanga wega ena andu aingi muno reke tuge no uthoni ucio ri tuge gakorwo agithie muico twago ithuo gukua muhiki ucio o mundu mutinania gacuti o mundu eturire kenyo tondu igwa contribution yake we no muhiki araturehera ithuo ndanaiga kana araturehe kwa MC JJ ndinaga kana ega JJ ni kurutira ararutire kunyitithania kuhunjia hena waweru hena wa bistro ucio nake no ararehe njohi nyina nake ucuru ngoni na boni nio magako makimurugamireire riu tanjira atiriri mwanake ucio wi handu aigua tegweta we auge nani ndute mburi 40 Tuothoni arenda tumutware ri na tugakimutwara no mundu ucio ni egukuinukia muhiki ucio aja atunengera muhiki tumutinagia gacu tucunje atige kumutinagia omundu inukana gake ni tumugayane agaikara gwaku ciumbe igiri agathama goka gwakwa athiururuka ri falso ri tukimwire sika sa ucio mundu akuriu nitweria Lili regwa handu etaga aza araria woro wa andu tondu gwa ere muhiki wa tiriri riu ni ndeti ari ni haririirie mburi 40 haririirie 40 witikire yes tuthie kwanyu thie nigetha ngamathe kirathimo gwithoguo na maitoguo yes kuri aciari aku na tugithie ri ndigathie ndi wika ndina athuri arata na ni merutire ona matirarihia no anyita riu akirite muhiki ucio guo ri ni hega no muhiki acokete akigwa wa weru wa bistro aruta njohi riothe kanyua mwana kendari kindu aruta ri niki gikugiria kanyuage kuu bistro amuria kamwira mundu ucio twathie uthoni wakwa niwe ndonire wanjirie no warehe kinya okire na pick up ya bakireti mama white cup guthiete kuona haria arutite na ndona na gwake ni kwega ona ndithiaga ona rumu icio ndona cie sawa kwanza gitandare ni 6x6 the king size atiriri nakata let me tell you maundu maya mothori matiko mena itheru na ni mathukitio na magatuma andu magatigana andu marikitie nginya kuracanirio kona ni matigana ni undu wa wana ucio wana wa riri wakata gukoragwo ati we nduri kindu no gacoka ukareka nyina wa wangari amenye ati we nduri kindu na ni wathie uthoni wanyita na ni wathie ki uthoni na ni ngiri magana macio matatu no weri kiria weka ri ni connections ciaku cia here and there no mama ni aroi ndurari ona ki ona ndururu no uthoni urari mwega muno uthoni urari sawa no ni arakira mutumia ucio nyina ngari akarora akona atiriri mundu wetagwo DJJ ri ngiri thate Mansa Imori ngiri 8 kaburo ri ngiri 10 koma ri ithatu koma timorati maundu macio ngiri ithatu augati murimo ri nyari mwena matano muriithi wa Kenya Power ri ngiri 20 ndirona ni arona ogua kona uria ekariste kagura gokite etha ciaku hau ri akaga no bende wiyandikite ngiri 50 hale iguru ndwe cia mwene ndokiuragio agikone ndirathi uthoni ri ndita ona ringiandika ngiri 200 mutangikinjuria cieku ona twaragia nawe toni ndi ndiroya mbia wethaga mundu uramenya niwe ukamwira na riu ri hania ni ndi kwandika 50 no ndugatithio kiuririria ki ayo mukimenya ndi ndire kanyamu ndio no kugeria ndirageria wale mawika uikare no anyita tugagithio uthoni niguo niguo tugake wahunduka no anyita
okiragirite ogwo anyo tucoi twaku twiri ukera nyina ngarete na ndui ndikura cirio tiga wa nocio wina akaroga makuri ati ukanda ciria okara ciria u njoya man saimo chani amanda ciria nginya nenda ndathiaga nigetha nyinuke mbere ndagwitia nginya mbia cia guthiaga na we wanjirire turi ona ki bataraire ire ikurutwo ici turaheana muthe ndui ni njiganu ni aikono urenda guthie ri aikono wendete mundu waku ri ici turaheana muthe ri no bro cibangire uthie nacio ona njirire kundu ma understand wega makamenya atiriri ona kukuretwo na kinguki exactly ona no witware ona we wika bata ni uthie na iratathi umucainithie nigetha tutikana tinde tukigiana ri igana riri ndarutire gwaka meme na ona ndire hutitio na 10 caina haha kwenda rume tacio ti ora utindaga ati ugiukira ugika ati mama ni aramenya uri mama arakuria kana ni ukuma we na ukambia kumu explanation ndeigwa nogete ndwendera nogire ira aja no imwe ni urauma ugecoka ugekunikira ugakoma na tondu ni akowiri yes tagitinda agicoka hau ukuria ati unjirire atia aca ni angimenya no umutware kwao ni umucokie no muhotere cira kwao yes ogwo edo na wakiri ti uhoro wa gutinda hau mundu agikugia wacoka kwa thimu yake one ugetumira ukavuriza no ugetumira ugacoka ugathii ukaruga mahandu hena ruhuo na ngai Kenya is a scam. Bururi uyu twaririe mwangi kumaikaria thi manyue caya kamera umenya ni karu atenda aiki aya nina riri na mara mwira ale wa Maria tunathirike oi tundigayane maretia pia yacho na maitho ni baka na mwira yuri wa Maria tunathirike oi tundigayane moicho kuigwa ni matonya kiu wa Maria ngomona robia niguo ruigane. He's a very generous man. Makodaga mwe mathira thumuni ameroka ngumuhe igire akemya moicho ni kiubu ngomona robia niguo ruigane ni ngaru andenda wanerane kai kanya ndenda ome anatui aga ikadenda wamwani ni atui ahinde ogwecia mariaga muno ari woge mahero vio choke mero karua wenda magikuigira mogoteni iguru marogote bia nawe maguthiurukie thoko mathoko menawe I'm telling you wewe magia mosi togano ni roathira kaput akinya moche akimera tere keruta inguoi negoto kome makirarana magithekania makioya gikabo makiingira kaigua akomeraga meja makirarana we na ruete gikabo makiingira eni ngaru atenda wamera ni atui ikani atenda mobe ani atui aga ikatenda wamwari ni atui taigwa yodo ni ijo ni yodo nejo icio ecia gwetwarithiriria icio nejo tiga uigwe tamwanereira ere na nuthu yangawa enie tena geni okama gaithie tutana ndira kwendo kuigura harathi kemwira yo ha enie tena geni madropas eni hat trick Diga yueli. Ni na mundu ithuko toithe waga kai uga waga ka warekererie mutemi wa njira kihinga-ini amwethere mutumia tondu aria nginyanitie nao riu uri ni arabatara hehejwo
mwe hedge agere tie style ziothe I'm telling you mautu bothe akageria I'm telling you ukioma is drying yes we can see the guy is still becoming thinner and thinner ekonywa kahoa kasache tina mwate nuthu ale we na kawa kwa sidikidano amwate nuthu kings minunu ega ugake akagira magana meri akayo hiya mai and the guy is becoming thinner and darker yes he's no longer black coffee with half bread yes he's no longer a dark Toro handsome and see what the guy is becoming ugly and ugly as he grows old without a wife TDS yake radhi ekuderete it is evident yes that the guy is missing something yes and we dedicate that song yes to him yes so that by Ruth Wamoyo yes he can allow the one who hedges to hedge someone out there and bring her to his home so that they can stay together forever after yes and he will realize that marriage is war. There is nothing good to look forward to. Marriage is battlefield. Yes. And the guy is going to grow uglier still. And regret why in the first place he listened to us telling him to get married. Why he allowed the one that hedges to hedge somebody out there? Modo akigo riu haria akijanitie na thino ri no ni bururi by the way anake atikuga ati matirenda atumia kata aza atumia na undu ni mabatetie kathi titacio ri kuigwa ADK na ni na metagia siringi magayane DK akiona ona ndage maciringi akimalutira igire makioya mundu imwe nake agicoka akimetera ng'ang'anga wao riu akihune nake gugura mwero kana guku kwina kiruma this way ena matropas nedi buru rathi wende ageire mutumia onake agagociria ndari ari ore voyo onake nona by the way nona andu aria maraceranira riu acio ni ega nona ndiburu nake no kuraiha araraiha arahinjana kianda anagia mena thina mai kai na matiri go makona mutumia uraruga wega ta nyina matire masa tondu ane kurogoterwo chips mwitu mutumia kaino akagora to chips mwitu kana safasi akigora ka safasi na akagoca ngai tondu uria we mwenyewe bacara koretwo akiria this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. No, we will. No, we will. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. Yes. I'm telling you. Yes. Na no kono to inira karwimbo hau. Na uraiga atiri mena thauti njorua andu acio. Na kameme rathimo kameme tule. Tugenira ndagika ithano ri. Ukorwo gitwira ha turathimo na tutule. Na uraiga twira thauti njorua ya koina. No kurigana ate ono ku muthenya waku. Yes.